Memo kwaba Badwam TV Badwam health tips eso. Na watchi ye ba bekasa fa kokrometom ma enufum. If you say bosumi we nyina ye bode road afa kokrometom ma enufum a ye kano breast cancer. Inti me dofo papa bi a wo hwe me. Enyi afidie ni mfi ya 5 minutes na watchi mu ye no bedi nkomo afa ho sebe ya ye be wie nkomodie no watchi me ka kwa yare sabia bi eben ho no akwa check se nofo no ne bobre no etesei yemfa sedama endpoint homeopathic clinic say ya yare be na a house stroke no ubawura endpoint obeshow prostate cancer wase bra no check him out so e be menti onim de mema prostate na eye woni padua mu yare be mu a e hadwen entwen ma cancer mfa no honim wase bra no check him out free infections so hadwen infections ba so no one treat ya eye niema bebre woni padua ni mo endpoint se bra na on check him out free the number is 0244867068 0244867068 endpoint homeopathic clinic na da romanti ene ye wo Rage Medical Center ye ne Dr. Emmanuel Jima Amankwa a ye medical surgeon and as a general surgeon and e babedi enkomo na wotwi mu nyina nti ye fide ni free ha 5 minutes ye nche nwanya ho kọ wadwuma so dog ye mu akwaba yo na bibia bokọ de bibia bokọ na also nyame adom ye da sese ye ba e waje nso we hi mu nyina wo se ye kasafa breast cancer eho enne bonetofa emaye yaka kokrometo no foma edia so adia ye no kokra so English me friend breast cancer enti adia ebeto no fomu a ye ne se no fom bibi ye friend cells for brofokasamu anka ideally enyi a e wo se ebitimi wu na body no aye normal but in breast cancer no no sa cells na wo breast ni mu enyi broso se die e wo se eye so eno a na edi sa problems no ba your friend breast cancer no okay yes no oba bia wo yo oba eto wana yes so eno no one of the most commonest cancer in women e wo mba mu mbema sum timinya bi because bema so wo no for but the friend statistics no WHO the mbema there is just about 0.5 to 1% enti endorse to say mba ba yemfa na say in Ghana no cancer pa esi hu number 1 breast cancer yes okay yes cancer number 1 for a man na say in general for Emma Ghana breast cancer for mbema there ne the number 1 liver cancer followed by prostate cancer but since I focus on bano and only the main one I work on breast cancer and only problem pa you face Ghana yeah so usually no unia yemfa say after what do puberty uni kono na orex no was so yeah age by that age no rates no so high so usually from age 40 kono but now no say even people as young as 30 nya sa breast cancer so to say it's no respect of age this year and only asema ewo Dr. ni phone si o chenyamboa na ya toso ye da se papa Dr. Emmanuel Jima Mankwa na yete ne nka na wotwi ona ne yedi nkomo afa kokrometo no fomu e na wabone tofa e de amaye o chena nyame yadoma kan ye ho ne toso fa sedane ma endpoint homeopathic clinic say ya re e ne hawadwen a ofre no 0244867068 obejo so chena nkwa ho de wo ho a e be se hia